Ebyona byahacaro cya Nyaruhanda ikirukushango mu wade ya Kikondo umurika bujogera kitagwenda kandi nibukomoka kwitwa ko mwana wo mu Trina ino mugisha owabira ine myakena Trina akashangwa shazirebisya anagirwa mu irisizo rya Levi kandi kiryo mu nkomo bwa hati bwanyuma ya polisi kumukwata bwo kikorwe iki abatura bakacwekereza ibintu bye kandi polisi ya kitagwenda ekahamya makuraga wadishishikanga bacyabaddewo n'abatuze baffe era abo mu area eyo kabujogera Kikondo ward abambase usempisa ngago twala amateka mu ngalo ate ne bakakana ku bintu byono suspect wafe kutulina ebintu ebimu ng'amatooke olusukulwe balutemye n'enteze nazo ne bazitema bwanyuma ya Levi okurebekaho mu koti zo baryo rwa kabiri abatura bagarukire bagire kinega bacumukenje yo muriro izo baryanyumwe bazyo hati twiza batoreta mu motoka twiza tufika hamwanya sange ibintu byonenzi yona yahirire cumwe ibintu byo mu nzu byona yahire amakuru nyowe ngafonere irendiye umutawuni yitenkuri yakabuze ya town council bahura nkasa mukaga ngo inzeji yakwatwa umuro so abatuze batancire kusasanya amakuru abo kuba muro gusasinye ho nabantu bona baguriye babakwate bisani na nitwe nk'abantu twaguma ngo muro gwakwatwa nkasa mukaga toka nkitebereza ngo muro gwe nugubasa kuba gwagire mecuro okugira abatura ekikorwa eki bacegamiza byo kwerinda okwiyobukumu mwanyogu ngu ahaza hekizubu cyo kufa ku mwana muto w'imyaka yena polisi yatandika kusecubaringa umwanya ogu yagumiye gukumire coga nore yangu abihahwa hatwara hakasumi kubwire nko bwa wiki emwe no sana bo bamanyango batuze babakamu abwikikorwa cyabiro kubangana na kuzika abantu bakabine bacino mutuma mbi bagamba Levi tubacumwenda mu cyaro cyabo abo kuba polisi nyomwe bazo hagizira babatera ngo nibenda kwiza kwa Shirente kandi ubwo abantu babebashiryo mu busasi bwabo ninjirange cyo kintu nho shirigirire uko kwizana bako nubosya ibi gasha kwa Timose Mushabe umuri kitagwenda.